Dore ibyo wamenya ibyabaye nyuma y'uko mbatangarije inkuru y'urupfu rw'umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Buri kintu cyose ukunda umunsi umwe uzakibura. Buri bintu byose twizirikaho muri iyi si, abana, ibintu dukunda, icyubahiro nuko tuzwi. Buri kintu cyose ukunda, ibyo ugomba kubimenya, tugomba kubimenya, kuko igihe kizabaho, aho kizaza hakabaho kubisiga. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran n'amagambo ye atarapfa akiri muzima. Uyu munsi turi tariki ya mbere mu kwa gatatu 2026. Ibyerekeye intambara ya Israel na Iran ndetse na Amerika habaye byinshi. Reka nguha amakuru. Kuri iki gitondo cyo ku cyumweru, Iran yarashe bundi bushyashya mu burasirazuba bwo hagati ibisasu tabara. Ibi byabaye nyuma y'uko umuyobozi wa Iran w'ikirenga apfuye. Umunyamakuru akabitangaza mu marira menshi kuri televiziyo y'igihugu ya Iran. And the thing is, it wasn't just ntabwo yari we gusa. Umukobwa we, umwuzukuru we w'umukobwa, umukazana we, umukwe we, bose bapfanye nawe. Abantu ibihumbi bakoraniye hamwe ngo bamwunamire mu kiriyo. Imijyi nka Dubai yongeye kuraswaho uyu munsi. Umuyobozi wa Iran nyuma yo gupfa yari amaze ku butegetsi hafi imyaka 40. Banzo byumve neza, 40. Ubu tuvugana, Iran yatangaje ko twitegura operasiyo karundura mu mateka y'isi yigeze ibaho yo mu bwoko bwayo. Leta ziyunze z'Abarabu zisa n'iziri gushotorwa bikomeye, zibajijwe na CNN ko zizaza kurwana bikomeye cyangwa se ziraza kwisanga ziri kurwana. Zavuze ko zitakomeza kurebera gutyo gusa, bakomeza kuzirasaho. Ibihugu bikomeje kuvukamo imvururu nko muri Pakistan, aho abantu bakomeje kwigaragambya bamagana Amerika n'abayo. Abantu amagana utamenya iyo baturutse barwanije inzego z'umutekano, bamena ibirahuri, batwitse ibintu, ndetse 6 muri bo niba batiyongeye nonaha bishwe. Ibitero by'ejo bya Amerika bivuga ko byakubise ikigo cy'amashuri cy'abakobwa muri Iran. Abantu 148 bapfuye mu gihe 95 bakomeretse bikomeye. Iki kigo cyari gihereye kuri FIT cyangwa se muri FIT 200 uturutse ku kigo cya gisirikare. Ariko ibyo ntabwo byaciye Iran intege. Iran yashyizeho umusimbura w'umuyobozi w'ikirenga wishwe. Reza Alafi yemejwe nk'umusimbura w'agateganyo w'umuyobozi w'ikirenga wa Iran, Ali Khamenei, waguye mu bitero ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iza Israel ziri kugaba kuri iki gihugu. Uyu musimbura wa Ali Khamenei yatangajwe kuri iki cyumweru tariki ya 1 Werurwe 2026 nyuma y'umunsi umwe uyu muyobozi w'ikirenga yishwe. Biteganyijwe ko muri iyi minsi Iran iraza kubiyoborwa n'akanama kagizwe na Perezida Masoud Pezeshkian, Reza Alafi na Perezida w'urukiko rw'ikirenga Ghulam Mohsen Ejei, kugeza igihe akanama k'inararibonye kazemeza umuyobozi mushya w'ikirenga muri Iran. Urupfu rwa Ali Khamenei rwamenyekanye mu masaha y'ijoro ashyira kuri iki cyumweru turiho. Yishwe n'ibitero ingabo za Amerika zagabye ku rugo rwe kuwa gatandatu ejo hashize. Yari umuyobozi w'ikirenga wa Iran kuva mu 1989. Reza Alafi yinjiye mu nshingano mu gihe Iran ikomeje guhangana n'ibitero bya Amerika na Israel, ndetse no kureba uko yahorera umuyobozi w'ikirenga wayo. Yari asanzwe ari umwe mu bagize akanama k'inararibonye, ari nako gatuye umuyobozi w'ikirenga. Amarira ni menshi muri iki gihugu. Mbere yuko mbabwira amakuru y'impanuka yabereye ku Gisenyi, mwibuke mukande like kuri iki kiganiro, mukore subscribe kuri iyi channel yanyu, nibwo muzajya mubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Nitwa Samuel Mugisha, ibi birihutirwa. Impanuka yabereye mu karere ka Rubavu kwa gatandatu
tariki 28 Gashyantare 2026 ejo hashize yahitanye abantu 11. Iyi mpanuka yabereye mu murenge wa Gisenyi, akagari ka Nengo ho mu mudugudu wa Nyaburanga, saa 8 zishyira saa 9 z'igicamunsi, nk'uko umuyobozi w'akarere ka Rubavu Muri Prosper yabibwiye itangazamakuru. Ikaba yaratewe n'ikamyo yagonze ivatiri, moto n'abaturage bagenderaga ku ruhande rw'umuhanda, hagapfa abantu 11. Meya Prosper yavuze ko mu bapfuye harimo abantu bari mu modoka yagwiriwe n'ikamyo, abantu 2 bari kuri moto n'undi munyamaguru umwe. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba SP Sylvestre Twajamahoro yabwiye itangazamakuru ko iyi mpanuka yatewe no kutaringaniza umuvuduko k'umushoferi w'ikamyo. Ati impanuka yatewe no kutaringaniza umuvuduko ku wari utwaye ikamyo, ari naho duhera dusaba abashoferi kujya bashishoza bakareba neza umuhanda bagezemo mu buryo bwo gukumira impanuka. Amakuru yo nakagaruka. Wifuza kumva ibitekerezo kunsaba ingingo nagukoreho mu buryo bw'ibanga, nomero ya WhatsApp ngiyo 0788262730, ndetse email yacu yo ni montagnetele@gmail.com. mutwandikira aho ngaho ntabwo dutinda kubasubiza. Nshuti bakunze bacu, twishimiye ko mugumya gukurikira Télé Montagne Rwandaise. Ikiganiro natugisoreje iyi nkuru. Iki kiganiro wagikunze manuka munsi iyi video. Iyi nkuru wayikunze manuka munsi iyi video, wandike ijambo ryahita duhereza ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege dushobora kubahereza ibiganiro byiza byinshi bibigisha buri munsi nk'uko dusanzwe tubikora.